Ni hindi ya kwamukira marihi ma kandi ya kurugamirira ngarama ya urigitani wa ugima wa mwiri NHIF kaunti ya Nyandarua na kuria atumia ndigwa mekinyitie kwamukira marihi maya. Umbunge wa gicigo kia umbunge kia jororok nimekuhumuka akiheana ceki ya milioni 6 oigite kigina kiu gigukorwo gikiguna atumia ya na njira nene na uhonekete hoya kuri ruhonge rwa NHIF kuongerera ihinda ria andu gucenjia thibitari iria mundu yandikithitie kuona ndumiriri no ndikinyiire andu aingi mwena ucio. Kuna ile deadline wamepeana ya kubadilisha outpatient hospital. Na tunajua hiyo deadline inakaribia kufika tarehe 15 na waomba waendelee kuextend hiyo deadline ndio watu wengi waweze kubadilisha hiyo hospitali na pia waweze kuweka hizo matangazo kwa local radio station ndio watu wengi waweze kufikiwa. Mweneni wake munini wa county commissioner ya Nyandarua ya ithwiro Hezron Nyamberi nikiti hoya kuriaria othe mateyandikithitie na NHIF gutacukia ikinya ria kwiyandikithia niguo gwithema kumana na mitangiko ya gwetha motungata ma urigiti. Na tunaomba kwamba wakichukua wahakikishe kwamba wameweka mikakati ambayo inafaa kwa watoto wao na wale wote ambao wanahitaji ili waweze kuhudumiwa. Aria magunikite na marihi maya ni macoketie ngatho cia mwanya undu uria mwigite kwa ihinda iraya makoretwo magitangika woka ni urigiti kuona aingi ao makoretwo magumirwo ni mirimu iria irabatara kurugamirirwo ni NHIF. Tugateire almost 2 years na riu twi mwaka wa 3 na riria twarwara tutikoragwo tukiri na undu wa kugiika ni ukorwo ni kandi yo ni tuteithagia. Ndeto ino yukite o riri mwingi wa mwena uyu ukoretwo gikaya ni undu wa ngarama nene ya urigiti wao undu uria riu umaukite amu uteithio ni umakinyiire. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara.